شبكني باش بدل ودقران يا خويدا شبكني باش بدل ودقران يا خويدا دست خواب ده دست منو بنرون يا هيبدا دست خواب ده دست منو بنرون يا هيبدا لو برده لو برده لا و دستی من برده ابینم کلو درده لولا و دستی من برده ابینم کلو درده لولا و دستی من برده لو برده لو برده لا و دستی من برده ابینی کلو درده لولا و دستی من برده ابینی کلو درده لولا و دستی من برده کتیه گوهارا دستابت گردن لو خشین کتیه داران ده برده لا دستی من برده ابینم کلو درده لولا و دستی من برده ابینم کلو درده لولا و دستی من برده لو برده لو برده ابینم کلو درده لولا و دستی روز باش صباح بخیر سلاو ورس تماشاوان هجا داویه هفته ایروژی بدنگ که خوش بسترانه که خوش دست بکر بله بینرن عزیز ام هر هفته جبوه مجارن خوش آماده دکن ایروژی مجارمه گلکی گرینگه گلکی خوشه ایروژی داویه هفته تیرو تجیه وکه ونجی دزانن 15 حزیرانه عزمونا لگسه هیه ایجاد نا گلک زاروک دخبتن هنجوان بکلجانن هنجوان موتیواسیونا وان مخابن کم بویه ایجاد ایروژ پسپوره خوش ماموستین خو بپرسن هری داوی خوندکار دوه چاوا بخبتن چی بکن چی آمادهی بکن دماکو تکه من عزمونان لچی بالدار بن اما ایرو لسر و مجاره باخبن ونجی دکارن بشتاری پروگرامامه ببن به مساجان را تلفونامه جی براوری لسر اکرانه 0506 657 5362 جوه نماره کرم کن ونجی بشتاری پروگرامامه ببن مساجن خوشمره پرسن خوشمره بشینن گلک میوانه منی هجا ایرو دستودیامه دنه کرم کن ام خیراتونه بدن میوانه خوشی پاشم دست به صحبت آخو بکن ماموستا و پروردکار صالح korkmaz. Bu xeyratın, sen sana serçava rahatın. Serçava ne işi? Çavay mamosta başım şükür. Muci selamettin. Amca başın gelek spas memoditem baştır bun. Eyvallah. Malava. Mamosta u rebere perverdeye Şerif Çelebi. Bu xeyratın. Çavay mamosta tıbaşı. Nafxere de bin gelek spas hun her habın. Qawat bejora. Sevidarım goş xwendekari me re ev bernameyê baş derbas bê dixwazim nexasim xwendekarê me jê îstîfade bikin İnşallah û ez silav û hurmetê xwe ji hemû temaşevanê me û hezkirina xwe jî ji xwendekarê me re ez îfade dikim. Saat xoş mamosta gelek spas. Stranbeş Gazaltan Malatava gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Ertem Malavava. بله بینرن عزیز اما دست به صحبت آخو بکن کرم کن ام ویتریا خو تماشا بکن کام بینرن ایرو هرگلی المجارامه چنه پرورده چیه؟ جوره ام پرورده یا زاروکان چنه؟ گلو پرورده تنی کاری خوندکارانه خوندکار دویج بو کی جان عزمونا بخبتن خوندکارن گویته که ون عزمونه دویج نهاو پیوه چ بکن ری و ریبازن آمدهی عزمونان چنه دوی خوندکار بریا عزمونه آلیکاری بستینن آننا بریا عزمونان رولا دیو باوا چیه بریا عزمونان رولا ماموستیان چیه سترس و اندیشه عزمونان چیه
sedema metirsiya ezmûnan çi ye? Dê û bav dibin sedema endîşeyê yan na? Divê xwendekar li dijî stres û metirsiya ezmûnan çi bikin? Ji bo stres û metirsiyê divê malbat çi bikin? Malbat divê çawa nêzîkî xwendekaran bibin? Xwendekar divê heya kengê dersê xwe bixebitin? Bersivên van pirsan û agahiyên zêdetir, tevî şîroveyên mêvanên pispor wê bi bernameya dawiya heftê bên ser ekranên we. Dawiya heftê dest pê dike. بله ما دست بکر اما ایرو باسا موتیواسیونی بکن اما باسا خوندکاران بکن یعنی زاروک ایدی تتکبن عزمونان حقیقتا جدا مکه زوره یعنی ام گش ام همون لترکی جوه پیواجی ام درباس بون حقیقتا جی استرسه که زوره زاروک جانا موتیواسیونوان کم دبه جانا نزانن و چاوا بخبتن انا کاجی 15 حزیرانه لبرمه لگسه هیه آیان عزمونا هری نزیک دبرمه ده اوه İca zarok bera çava bixebitin çi bikin dema ku tetkevin sınavê ji bo ku kelecan nebin divê çi bikin em îro yek bi yek li ser vê meselê bixebitin lê mamoste bi îznava dixwazim bi Şerîf Xocara dest pê bikim Birêz Şerîf Çelebi mamoste di serî de em te nas bikin lewra ticara wil dibî mêvanê me ticara wil dibî mêvanê dawiya heftê em ê dest bi mijara xwe bikin lê di serî de dixwazim te nas bikim Şerîf Çelebi kî ye ji kengî de vî karî re mijile çima vî karî re tu mijilî mamoste بله ناویم شریف چلبیه از جمردینه ما لباتمان لیسه که پروژه ده ماموستیا ماتماتیک دکم من پیش لیسانس تئولوژی جی خلاص کریه زانینگاه مارمارای ماموستیا ماتماتیک جیم قدان دیا از دلداری لیکولی ناجیت کم سر مجارن گو بالام تکشینن جوا لیکولینان دو کتابه ترکی hatta nahatna hoşandın و د کوارنا کردی دجی مقاله کردی جی نویساندن و کیفوشی جالی پروردهی جالی چانده و زانست و تئولوژی و از شورا لیکولین اتکم yani جالی لیکولینه و جالی هینبونه و از خودم دایما که خوندکار کید بینم هیچ خوندکاریام دوام که saat hoş yani bun liser perverdekari liser perverdehi wun dixebitin çend salê ve wun vî karî re mujilin îcaz di serî de dixwazim vê pirsê ji we bikim li gorî we perwerde çi ye perwerdebûn çi ye بله پروردهی پچکی تیگه برفرها گلک کس پروردهی و هینبونه علماندنه و کفت بینل نو کوا پروردهی بهتر برفرها هینبونه علماندنه جد نوا خودت هوینه جلوما دبستان دا دمکتبا دا هینبون علماندن تنه نبسه یعنی او روبوت aracı ماکین aracı هیا کامپیوتر aracı جلوما گرک ام وقتی پروردهی ام بدنا زاروکا خورته خو گرک ام بگمان ام واهی نیتشنا جیبکن لبله لبر و ترانسفرا زانینه و ام نرخین خو جی ترانسفری رو مابکن تشنا ما هجایی هنه او جی تشنا مرحمتا حسکرنا دلوانی عالی کاری اخلاقی خوش گرک ام واتشتا جی ترانسفری خورته خو بکن یه چاوا yani rabun rumşna xwa yani jloma am tarifa perverdehi ya akademik vi şekli am kurdi jiben nazmen mana perverdehi ava yani guhertineke müsbete او guhertin ve de bizanabun u qasti de plan pke pişti ve plan ejit ve de jiyana xodan jiyana xortan da ve د لپتاوا دا تفگراوا دا رابون رونشناوا دا دویت گوهرتنه کی تکاربه چیب که وی شکلی پروردهی بگه آرمانجا خو yani tene nehin bun tene az xwazim ve ben mazmen yani demek ki nu ten dünyaya mamoslam jdiya xwe çed bin ten ve dünyaya tene du refleks se refleks merahe newsa bele em her tim tişta hin dibin
yani hatta ku jiyana me jî xelas dibe ev perwerdehî di jiyana me de dewam dike em ji dê bavê xwe hîn dibin em ji derdora xwe hîn dibin em tên mektebê em ji mamosteyê xwe hîn dibin ev pêvajo dewam dike heqeten jî ji bo ku em jiyana xwe bidomînin ji bo ku em bibin mirovekî serkeftî dibe em her tim tişta hîn bibin mixabin cana ji me re zor jî te piştî demekê lewra jiyan cana piçkî zor e bi rastî jî kar û bar e tevgerdariye çûn û hatine yani ji ber vê yekê ez dibêjim ya kar û barê zarokan xwendekaran heqeten jî pir zor e yani cana motivasyona wan kêm dibe cana nizan ve çaw bixebitin lewra yani 6 salî dema ku 6 salî dest mektebê dikin hatta 22 salî hatta zanîngê xelas dibe mektep devam dike büyü avay ez bejim ey ku dixwazin lisansa bilind ey ku dixwazin doktora bikin hê jî devam dikin yani pêvajoya ka pir dû û dirêj e lê ji bo ku jiyana me baştir be ji bo ku jiyana me bi qalîte be ez bêjim dem her tim bixebitin hem her tim tişta hîn bibin îca ez dixwazim veya jî ji mamosteyê xwe bipirsim hûn jî li ser motivasyonê hûn dixebitin tiştê ku ez zanim li ser vê mesela heya pirtûka jî heye yani di perwerdehiyê de li gorî min a herî tiştên herî mühim tiştê herî mühim di perwerdekirin de di hînbûnê de motivasyon e dema ku motivasyona me tune ye dema ku em bi kêfxwejî tiştekî nakin em nikarin wî tiştê bielmin jî hîn bibin îca li ji we bipirsim li gorî ve motivasyon çi ye di perwerdehiyê de motivasyon çika ewqas çima ewqas mühim e Belê mamosteyê zakir di eğitimê da mektebê me da em eğitim öğretim dibêjin öğretim işê ku bi spor e ancak ew dikare bide eğitim yalnız ku te çawa got ji bûyînê hetanê mirinê devdorê me çiqasa insan heye em jê etkilenmiş dibin illa ki em jê tiştekî istifade dikin em jî tiştekî dine wan insana ew jî ji me tiştekî hîn dibin di mektebê da jî xwendekar zarok û mezin ferqa wan aha ye zarok hetanê ku 18 sal 20 sal hê belkî 25 sal içsel motivasyon ihtiyacı bû heye yani ji hundur da yani dışsal motivasyon dervada yekê ku û destek bike li mektebê mealmê wî malê dê û bavê wî mezin san ne mezin ji hundir da xwe dikare motivasyon bike xwe ji xwe re hedefekî kevşe bike xwe motivasyon bike xwe motive bike lê zarok sakîn ne ferqa zarokî û mezinê ew e li mektebê jî izah kir te hê 6 salina hê belkî hene zarok hene 2 sal 3 salî dest mektebê dikin kreş dê bav ku xestin mecburî hê 2 sal 3 salî hê wan ne kreşa dest pê dike koke nekeve hani hema opsa pera derbas be her jî sal çe hetanê 25 sala sal emrî wî di mektebê derbas dibe yani hema 20 sal di mektebê wext derbas dike 20 sal emrekî wextekî dirêj e ku ev yekab serkeftin derbas bike jera lazim e ku devdorî wî dêw bavê wî mektebê mealmê wî lazim e ku destek bidine anegorê çikî anegorê ilgî û yeteneka wî zarokê wî xortê wî ciwanê ku bimne bi serî xwe îro tiştê ku bala zarokê bala xortê bela bike saf tişt hene ku bala wî bikişine îşê başka saf tişt hene bilhassa sosyal medya internet teknolojiya îro saf bala wan bela dike ana jî matne ser îdî azmûnê nîskê sınavê ne mana nîskê imtihanê ne ma bîsro legesera ma bîsro wextekî saf kurt jî ma yani rojê zara ku diçû ana sınıfê neh sal û jêra mabû îro ma bîsro yani hat pêra hat emir zû derbas dibe evan zara jî îhtiyacê wan saf me heye bi dêw bavê wan meznê wan mealmê wan îhtiyacê wan saf pê heye lazim e ku em jî wan vî 20 rojê haneka hetanê sınavê emek dane 8 sal 9 sal emek dane hatine bilhassa îsal ji 8 9 mehe 10 mehe emek didin hatiye dawiyê dî bizna xwedê ew jî bi xêr û xweşî derbas bikin 15 meha pîşa me şûn da jî bi îzna xwedê heyatekî baş emrekî dirêj pîşiya wan e ew derbas bikin yani jiyana wan jî negire dayî tenê azmûnekê em veya jî bêjin dema ku merev li ser mijarekî li ser tiştekî merev pir dixebite jiyana xwe jî bi her awayî li ser wê mijarê amade dike yani xwendekar jî nêzî 8 meh 9 meh li ser mijarekê li ser dersê xwe li ser mekteba xwe diçin tên dixebitin
dibêjin qey jiyana me girêdayê tenê vê Vîstînavê ne yani Yani- hayat bu xwe imtihane zaten. Hatta Bele. insan hatta ne kosa beş xwe gelekî azmûn sınav imtihan dikevin derdikevin. Bele. Qeza derbas dikin, nexweşî derbas dikin, tengasî kêmayî derbas dikin, îla hep serê me ew herekî imtihaneke vanaka. Dizewce xanekî teze distîne dikeve sıxintî erebe distîne sanım yani çika xeyalû hebe her xeyalekî her hedefekî imtihaneke xwe zaten. Bele. Dibe ez pirtûkekî binivîsim ez karek teze vekin herekî xwe imtihaneke zaten. Ewaka ew karê insanê gêiştîne ê fanê me ne. Zaroka jî ona dünya wan sade sınave ji wan tirê hema hayata wan yani ew yalnız ew sucê wan ne sucê li mektebê mealma malê ji êdê bava ye hema ew sınav ji we tirê ku ew sınav ku bi serkeftin derbas nekir hayata ew xilas be tiştî wisa tune ne gelek insan gelekî xwendekarê me talebê me mektebê da anegorê kêfa dê û bavê mealmê veya ew serkeftin ne nişan başê ne nişanır ama hayata ew bambaşka ye hayatekî bambaşka yaşamıştı be hikayekî jî ne dibatê xeberdan eger cîwarê lazım ke em wan hikaye jî bêjin hayata wan zara tabii ki lîsekî baş kazanç bike here ji wî jî here üniversitekî rind ji wî jî here karekî baş bîne elbette yani ew xeyalê her kesê ama dünya sadece balî û ra tenên ne dünya û zarokê balî vî sınavê tenên ne hayata ew balî û sınavê tenên ne girê û ra nedin gekan birava girê nedin Yani zarok dem hingi kut hingi tetkevin nav azmunan hingi tetkevin nav jiyana ka wisa waka azmun mamosa cana jbir dikin ica ji derdora wan ji malbata wan hingi kut bêjin bu şugla ev azmun pir giringe dema kutuna şuglit ke herî liseyekî ne baş an jî zanîngeheke ne baş ev tesîrî jiyana te bike ez anal ilkokul da dixebtim ilkokul müdürî wextekî ortaokul jî dixebitiyam min ji zara pirsî en peyvê kelimê ku jî nefret dikin çi ye min got dersê bixebte dersi bixebte ders sınav yani o hakim go en kelime ku jî nefret dikin çi ye sehaba binivîsin ev vanaka bûn yani benzerî vanaka bûn nivîsî bûn min jî dê bavê wan kom kir min got yani serê saliyê hê em vanaka qej vî tiştê venecixînin bila bixebte sınav nebêjin mewsa qerar da biryara xwe da me goy dem ji van zarar nabêjin wextek derbas bû min zara pirsî min got em rahat bine li malê dê bavê we em rahatin zorek dest xwe bilin kir got tiştekê pirs dikim min got kerem ke goya oda xwe rûştandî bûm diya min derbas bû sankî li mahal min dinêre got ders bixebte sankî yani ne bêjin ji dê wan bi çavê xwe bi hereketê xwe dibêje xwe dibêjin xwe bû heş sala ew zarok xwe marûzê wî ew kê maye marûzê wî baskî maye mobbînge belkî cikî da jî tişta ku zarok nexwaze bi zorî bibdê kirinê jî tu kesekî tişta ku bêkêfî kiriye pê serkeftin nekiriye lazım e ku mev ders xebat zarokê ra bine fekî fanê oyînê fekî eğlence ku jê kêf bigire zarok ku ji ders xebat tê kêf negire ew sınav jî jê ra ji xwe mümkün ne kazanç yani imkana wî tune zaten tecrübe sabit yani me bi zarê xwe jî talebê xwe jî li malê me teva jî me wî tecrübe kiriye karê ku dê bavê me dane me digotin here filan îşê bike zarotiya me hani ji me ra digotin tişta ku kêfa me bihata ew karê ku ji me digotin kêfa me jê re bihata me çû hema 5 deqada me dikir xilas dibû karekî ku kêfa me jê re nehata ji me re bigotana İdî me şer kira û em ê biçûne û bihatine bê dilê xwe merev çêdike bê dilê xwe merev demak me ji karekî hez neke ev dersê me bin jî ev çi be jî xwarinek be jî demak em bê dilê xwe çêkin xwe xweş çê nabe yani ew tiş nabe em hîn jî nabin bi rastî xwe ne weke yani derseke matematik ev çawa demak em hîn nebin em ê çawa çêkin îvarê ku tu ji kar derdikevî terî malê hema wisa bilez hema wisa xarnekê hazir kim derme ser sifrê dibêjî yan xuya wî bîrvat yan xuya zê davêjî yan temekî jî nabe yani nabe lê ku tu bi kêf bi eşq bi hewas hazir bikî dê seleta wî ayrı çêdikî sifra wî ayrı radixî kordewka wî kompozisyona wî ayrı didiyê Bele, bele. İca dixwazim berê xwe bidim Şerîf Xoje lewra divî warî de ew jî pispor e. Yani aneka gelek zarok mamoste xwe amadeyî ezbûnan dikin. Me goş xwe ber me LGS heye piştî pîst rojê din. Yani van bîst rojan de bera zarok xwendekar çi bikin, bera çawa derbas bikin. Yani li çi baldar bin? Böyle yani xebateke konsantre yeka jihdahayî yekî got xwendekarek zêde xwe bijdêne ew xebata konsantre demeke zêde kin jî bê hêjaya belkî xebateke bi sala yeka şist nîvco ji loma qedrê ve 20 rojê paşê jî zef heye yani ji loma yekî kêmasiyê wî olewkê hebe jî
دوی چی بکه دوی زیده دوباره بکه و زیده جرباندنا بلا چکه و پرسه و ساله بوری نخاسمی و ساله نیز یه نیزیک بلا واجی چاوی خلواجی بگرنه و yani بلا ve minaka atleta bene biraxwe yego bazdan etkin peşi demek dreş gelek kilometre hedi tempo ka hindik da bazdan etkin ama nizik ixlasa ke de depara da vejin بله durda hineka canal paşi bin aniden dine peşya hineka peş yani jloma bla xo behevi nekin bla xabate xo zede konsantre xo bijden xo motive bkin لی بلا چپکن وقتی گو زیده بشولنجی و بیس روزه پاشی بلا پرسه گران خوجوا دور بخن مجارنا جوارا گران بن بلا زیده خبوارا نیشینن Yani hın xondakar bejehin ev müjarmaya az da xabitime nagece ez çibkim yani edi ev xalas bu ne samkarım veya beje نه وقتی چیا یکی گو مینا جوتکاره کی یکی گو گنمه خو چاند به دمک درش yani جهته خو کربه و زیده خبات کربه پر باطلی به پشتی گو هشت مه فلان در باس بون وقت بندر وقت پالایه گوهات وقت پاتوزد و هنگی خو بهتر بجدنه yani bla ne şeydi be çandine re meşgul ne ki yani bir coht kirne re falan her tişt vakti xoda idi var oje paşi bla behtir xo bijdene bla jbogo hamu mijar u hamu ders bxevna forma xoda ve zede dubara bke çava mesela nava sale da her ünite ke mijare ke gozaro xo hintkin miji va mijare bere pçkiş birtke جلوما جرباندنا دا زیده بون چنا به خوندکار جی اف حسیا پیره چید بید بگلو از وقاست شغلم اما فایده از نبینم سبب tüm daim mici yokta ko hini çtekit ki vat işte dipçkiş birt ki kısmen birt ki da vece bin mici lebele idi khojiro pe de hini mijarna nu ne ki vat işte go bere lo şugul ya vat dubare ki servan persan do bersvine bele o serva bu şugule dubare ki cerbandına şore çeke hamu ders o hamu ünite hamu mijare kevne forma xoda o va pazı bis proje paşi Biyek derbi zede cerbandine va bilind bin neten zarokay bilind bin u hatta zaroke ki go xobehevi na ki hatta berya azmune projekt droja jit şule gelek zarok xort azmuna va şamu cerbandina va cerbandine va baştır derbas be bele evji muhtemel yani jloma bele yani evi deneme kolmete dikin Suriye Komünitetin Bakanlığı yayınlamıştı ki ona genelde azmun imtihan jüvi sıvıktırtı. Genelde jüvi sıvıktırtı. Ana denemada zarok dibe ez ev kasa çetkim jüvi biz naxudid imtihan da ev jüvi zedetir çepke. Yani ticari ji azmunay ku tetkevin eku cerbandine ku beri ku azmunan dikin ne zortura ne olsa. Nehir. Yani zarok çıka xo zore bidin le ev jî başe ne olsa yani ji ku betir xo hazır bikin le cana motivasyona ajı dike ve yani canan li gori wan jî xo his dikin yani beje emet çede çıptım. Az dikan pirsemin kemin az dikan pir biber sivenim az tekem sınav eze çıbikim. Katıştejin nave öpke sınavı biz naxuda ev izletir bizine anagori ko emek daya tu emekeki boş naçe. 6 mehe 8 mehe 8 sala çıkas vakti hek otkapte kesinlikle boş naçe ev hoca go zaten vakti bedera emegawiye vakti çinina ekniwiye emega on boş naçe ev zde bistinin sadece bula bir jxab beguman nebin sınavı da tişteki kolmete bir nihati hine wan kırnı jwan nay pers kırnı tişteki kona ne diye jwan nay pers kırnı san da hoca bele mamus tişteki acayip jwan nay pers kırnı tişa kolmete bir jwan rahatiye gotını kitabı onda ko heye ev jwan te pers kırnı demak xondakarek mijarek baş famneki demak tetkeve azmuneki vaka gucara awla pers ditiye ev mijar ditiye nefsa yani henzarok mukhabil ser her mijare jina khabatin yani demek o nu des xabat etkin nu des amadehi etkin amadehiyen azmunan dikin yani berwan 8 meh 9 meh yani nefsa icab 8 9 meh te her tişti nakin
Ya ica demak ku mehek demene bistro demene cana hejvan bejin kahve çıvıkın. خارنامه هکین بهله ورد روزک داوود بخو نابه یعنی دنیاوی قبول نکه لازم بکو 8 ماه اول دا بخبتیا 8 سال اول دا بخبتیا یعنی وقتی که بری دا بخبتیا او وقت تاین نکن لازم بکو وقتی که بری دا بخبتیا حتی ایرو صد ایرو روزا دوباره دی روزا 8 ماه 20 رو نفسه بله 20 رو ما 20 روز داویه دی 20 روز داوود مثلا دی وقتی خباتا خو رازانا خو خارنا خو وقتی دنمی خو دی استاندارد کن gerek be. İvari قاسی ممکن به قاسی امکانش 11 شوندا رانزنه هی ممکنه بریه 11 هشیاربن سبزو قاسی هی ممکنه بلا en درنگ 70 da هشیاربن sınav saat ne hu nivadaya harub ne hu nivada qasi imkanı denemek ikin bu حتی نه هنیوا کالتی خو بکن فانی روزا سناو روزا امتحانی Taşta bu xo. تاشتی خو بخو sanki روزا تکوه سناوی خو ساکی hazır بکه بکه انا گور نه هنیوا yan خارنی اونجی یک بدی فانی هف بن سفت işte کو بنیا وان خرات که روزی کو وان عجز بکه خواجوان خارنا جدی قاسم ممکنه خو بگرن خبر حسا خارنی پاکتلی خو دی بگرن تشتی خارنی وان و خارنی وان ادی نسکی هف به فانی هف به نه لازم کو حرو عین تشتی بخو و خو بنزری هف دو تشتی کو خرام Nisa civana sarras bike baş yani. دنیا کو هیم به خو کو هینوی وقت به سبزو ساعت نه نیوادا کته دنمی حتی نیورو خلاص کر شخو سوریه کو yanlış çekiriye ko valla hiçtiye ona şخو kepşene zaten نیورو şunda اگه کو ممکنه به جمعال نه خو جهواله خو وناکا سر راست که پرس که وناکا وقتی هي بخو تکرار بکه ممکنه کو zaten şu پیدا به zaten اوان سناوی بری دا شش هفت سناوی بری دا ای پار پیرار حتی نه شش هفت سناوی بری دا وناکا پیدا دبن اونا پیدا که sayfa OSM درخه وناکا پیدا بکه وناکا çepke Milletin Bakanlığı evkaya yayınlamıştı ki ben örnek soru ona yayınlamıştı ki وناکا درخه وناکا وناکا بخبته ایرو روزا وناکایه روزا ایدی sadece اوان başka iş çıkarıp ki şeşme avul denemeki kiriye de hep soruyu boş de hep yanlış iştiye ona kadar hep evrojim Bu şaşiye zarokan ji ewe yani pirsen ku bi şaşi bi bersivinin disa ve nagarin duan pirsan nanerin. Yani tenet bejin a iro avkam başta. Set hep soruyu çeke yanlış çeke. Evet yanlış çeke veya uybalab hele. Set hep jü çeke hatta ne yaka hinne be çıkasa jü debla var. Yani şaşiye zarokan ji ewe yani naçin jma musteyin xovan pirsan disa na pirsin şaşiye wan likidere çiman karin wan pirsan bi bersivinin yani lipey ve nakevin zarok ne sama muslej ve pirsim yani aheri zoji avka zarokan da ewe brasti. Yani ve çıkın var roje paşi cerbandına da zarok u dazmune pxoda pirse Hasan u ye nivek ye normal ye ortalama bejim Türkiye va pirsa çekin jbo gelek deri baş kızınçkin basa yani pirse zede gran velev ki çenek inji disa zarok karın her ne gelek deri baş kızınçkin jloma gerek cerbandına da ve heş vakti ko çima cerbandın set ştat bivin zanina zarok at bive لزاوا سوراتاوات بکا گلو دمکا کندا زو فکره وقتی تهرکیان ناکه یعنی وانکاجی د پیوه جلوما گرک زاروک هیچ وقتی خوشی هم جو هیچ وقتی خو هم و جرباندنا دا هی بریا ازمونه و روزه پاشید و شوره پرووانا بکن و زانبن وقتی پرسا چاوی خو گراندن پرسه جواره گران بن بریان ها ندیت بن جوار اورجینال خویا بکن و خسروا بقوزن پرسه حسن پیشید و دو سورف سه سورف دو جار سه جارد و ازمونه اختات کمنه جرباندنا کیدد و بخوین جارا پیشی پرسه زیده سوک یه حسن و خلاص کن جارا دواد و پرسه بچکی گرانتر لواوه گرن واجی چه بکن گوخته و زیده کر و جاره بلایدی حتی زنگل لبده حتی azmun bıkade bilaydi şora xobiye gran pirse zahmet ra mjul bıkın eviye kuya duyaminji pirse goçene kırın dve mamose xobin na çekirin o pirse goçene kırın bila vaka işaret ekil bere deynin ucar cara disa dubara bıkın
و ایوارا جی بریا رازن دوباره که عمومیه که گلم پری بکن وقتی بکن وقتی شود رازن بن میجی و قازان او راستانه ماموستا مجیم ویاد کرده بیرامن وقت رازانه وقت رازانه. ilk rabun. بن میجی ده هر تشتی قید کردن yani tiştek o آره بلا درس گران نه شغل بریا رازن همه دوباره سرکه سر و سوک بلا بکورتاسی گلک درسا و گلک مجاره بلا دوباره بکن İdi وقت رازانه آره. درکی نکه آره. کت چه bu sadımine. بله. Kevi خوی او sad بله. hafız be. سبی زوجی هیکو مرف شارد به هی مرف انرژی که حاضر بین مرف هی تشتی بالا مرف تشتی بلانه کریه. اوان تشتی کو مرف تزه هند به ilk tuhaza مرف hime مرف سبی زو کو çay şar bu او çağı dest bebke. mesela te biramın dersen Türkiye dersen diroki az bejim tarih gelek peyven mulo jbok biramın da beni te biramın azo havala kamın hebu mesela havalamın derse bu. Em behavr em ders tıkabıtin beruk emrazen em او جمره دخاند از جواره دخاندم و بیایم پاشم رازان بهتر بیرام دادما جانا تشتی کو او دگوت بیرام دما جانا بیرام دادما جانا کو تشتی کو از جره دگوتم بیراوی دادما yani evji evka خونا مرفاجی او تشتی کو en son bila merfada ne خونا مرفاجی mev evi khone dibine. تشتی کو bila merfada en وقت mev khava خو bila merfada او te خونا مرفا. belki hev تشتی کو مرف hind be او te خونا مرفاجی. Edebe ducar dubare sebare çarbare ede ben pekiştirmiştik ki şu kadar ne hafıza merfada. Bele. دستور کبل ایلاوه کب چوکشی کرم یعنی کن. میجه ممرو و دوتشت میجه مخودیت کن یک گلیکوز و یک شی اکسیژن یعنی هوا پاکش روما خوندکار دوا روزه پاشی دا وقتی بیج بیزه استراحت کن بلا نراجع تابلت کامپیوتر تلویزیون بلا تماشا نکه بلا شخوره در که هر پارکه کی باغچه کی حواله کی گورا سری خو بلا شخوره توره کی باوجه بمشه çünkü o oksijen o hava pakış mici xodit ki o yuxtaya ki go bimashji o خوین ترکه بهتر خوین چسر میجی بدیسه بهتر ته خودی کرن و زاروک و مشجی اهمال نکن yani بله Ermeyil sarvan bakabıt mamo sahin yani tekliya malbat tekliya derdor tekliya iznate be habeki desteklemiş. Bu kurtasiye me derbasi müzik be mamosta. Xazi pişti müzik em. Bera mijaravaji gotnavaji kutna be. Pişti müzik em des ame be mijara xo devam bikin inşallah. Kerem kinem stane kadın ji gazaltan godar bikin. Dengi hoş. Çennes kuştum, çennes girmedi belayı. Ah emman şu derde ve dünyayı. Çennes kuştum, çennes girmedi belayı. Çü dünya ke puçu ala. Dünya ke pucu
Brindar kürüm es bir gürüm dezeri Hüşşemin bir gava evçu eberi Brindar kürüm es bir gürüm dezeri Hüşşemin bir gava evçu ساعت خوش مالتا و غزالتان گلک سپاس ساعت خوش بله ام دوام بکن بیم جارا خو ما مستم بتره دوام بکن تقوت ازل سر مجارا کدوم بسکنم بله هواله کی مگو بله. متابکی ترکیه متابکی صعب نافداره دبر رقمم نبیجن بله ام ناو نبیجن ام ناو نبیجن گو طلبه کی ما خندکارک مهبو ام هیویا مجی سدیست فول چک ام ساجی باورن زاروت که سناوی teva çetketi matematiki soruya düdüya da dımine. Kase biz de kaz dettir soruyu da tkeve nakeve soruyu dernahe vakt ancak matematiki xalas ke vakti vi terako sosyal bilgileri çeke namine. Burak vala dımine. Pişti sınav dert pişti sınavı şunda da hafta şunda dehro şunda ev soruyu te iptal kırne. O seme ev soruyu iptal tke. Mamostay goya goz azmun imtihan gosetişta دنهره ظن زاروكي ظن ولجيه سديسة او اگر كو نيف ساعات بدنا وقت ونيف ساعات ذهبيا او سديسة درخستا يعني تشتي دنه هبو تشبو لازاوي تشبو balawi تشتي كو لازاوي balawi etkilemişti keçiye stres u kaygı evi anha ekoydu juara lazım mı habeki dmalda ediyem saf basa puanan ekin geleki devbave zaroka kaz kalem hasab magnes deste wandaya evka hasab tıkın neta hasab tıkın yani zarok ki dama teke ben azbune ki dama ko pırsek nikarım biber svinin beraber vi pırsire beraber müjilne binavsa mesela got mamosa ev pırs öseme batal kır yani dibe cana yani diste insanlara teçekin demek ki zanna o zaroki sedise de raste Hingi xo bavar evjid ve qay çava qayzdı karım çekim. Çava zanım çavanı karım çekim. Hatta ne bu soruyu yok şitkin iptal şitkin. İdi ama çi bu hivi ki sav mezun seri hebu mektebi veya malı hivi ki mezun seri hebu korrekt sınavı da beklenti ki mezun da bu ez mecbur ez istedi ser derxim. Loma pedat ket asas pedat ket ne ev bu. Yani ez full derxim, sedise de ez derxim, beklentiye evi de bavi metabi evi karşılamış ki ya. Evi jüvi sebebi evi korki evi sınavı yok nekir. Yani gelek çiroken musa hane brasti diceribandine de gelek pırsan bibersivinin zarok gelek yani avtkın karın puaneke zede dertkın demak tetkevin azbuna stresa ingi ku bikelecan dibin nikarın çekin yani zaroken ku xondekarın ku pır serkeftine ji hakikaten dustevan da ji gelek tiştene yani devbav jwan evkavan heviyavan gelek zedeye yani mamostevan bejeş xot başiyan tişko te hamu pırsa bibersivini şaşiyete pır dernakevin yani evci burasti beter zarok stres dibin beter bir kelecan dibin u him bir pır buçuk ne karın stres saxwa kelejana kontrol bikin yani em ne karın cana kontrol bikin mamosta yani ev pır zihin ekut etkevin LGS bavar dikmin çarda sal yine nevsa en meznevan çarda ya en meznevan çarda sal hin ne buna pazda ji sav istisna ponzda istisna ponzda sal yani şu da hayama bağlı bu nedene bu hayam kazora zaten şu kafayı başka yani duygu ki başka da şu zaten teze de fikir hayatça teze de ki duygu değişimi yaşamıştı ben haşka zaten bele hakikaten ji bu sınavı em yani mezni duy metabi malum malı devbav em jari stresteki dine çetkin sonra dünyanın ne misal ekibdim vraka hayatı mektep başarıya hayatı serkeftine metabi behvra alakanına gelek insan hani tabii ki metabi başarılına hayatı başarılına ama o sayı ki hindike genelde yeknabe sahvale ki mugo دلیسه دا وقتی هر üniversite گزارو که کیم کته نواد سود حبیدا yani derecedir. Zarok ekmeji talebe ekmeji kete nava hasta hazari. Yani 2 milyona neredeyse %50. Sedin nivi yani. Her duji irod şehrek mezun da daha bir şey adamı mezunun.
her doji bölüme kokhanne bu alaka nakın iş adamına başka Bale. iş tıkın. Yani dibel vallahi من بخابن دوی آلیده herkes tiştek yani ne mümkün ki em her zanenge hek em beşek buxenin و ام وی بشی خلاص بکن ام وی کاری بکن یا شخو زانیگه ایدی نتشتکی وصایه يعني مثلا از بخوا زانیگه هم وی چاوی نانه هیویامه جمعیته چیه ماموسته اول داشت خواه يعني ام خبين اصتكي ام خو پرورده بکن ام تشتان هیم ببن ام جماموسته خو چی بستینن هم لیسجی هم زانیگه شی آبی هیم اوه شخو ام کارکی بکن شخو چی دستم وره ام شخو بکن کس برچینامنه yani کس برچینامنه کارکی بکه yani ilahim کو بخیرت به ilahim او کارکی بکه yani کو تنبل بترال باش خو جرا چیجی بدیش خو چیجی بخوینه شخو کار خو بکه zaten yani cana her tişne خوندنه جم veya jibejin yani hin zarok mesela هیویا مجمعیته چیه هیویا مجمعیته کار لیسه üniversiteye چیه هیویا حیات مجمعیته چیه هیویا اول اوه دبه ماموسته بلا به ماموسته کی باش دبه دکتور کی باش yani insan ki baş اول yani داینن اول به insan ki baş Kurap ekimin müsaade hez hikaye ki bele kerem kumbejin de lise biri da kete sınavı Eskişehir'i lise kazanç kır. Şu yatılık o buxune. Uraka lise 2-3 ev çakı lise hisse sal bu. Ev kod bejim zuda besa zuda tıkmaz. Lise 2-3 yıl hur xwan yatılı da xwan. Salako lise xalas kır. Kete sınava üniversite kazanç ne kır. Hat saladını tsa çu uraka ko suzdet sa keve sınavı. Maddi olarak şey safsa imkan aile ki saf karabalık safsa imkanı var ne ko bu teri بدنا خواندنی صد درس خانه و özel معلومات اشتراکی ساختن امکان تو نبود هم بخبته هم بخونه او planı var ki o çakı usaki bir yalnız hayat jara başka türlü zıvırı çavaki. Loraka da çe salak koçu suda şu uraka tekrar ev keve sınavı disa üniversite kazanç nekir. Belki 2 yıllık ki dahi kazanç kire yapıcı bu konuda kazanç nekir. Peki davya uçaki hat davyavi İrod Eskişehir'de de ducara bu caraki vergi rekortmeni Ödülstan cara duyacı yılın en genç iş adamı girişimcisi ödülünü aldı. Evaka dusal metebeki dusal üniversitedeki dusal kazanç kire bu konuda. Yani jmraji samer feki kıymetli değerli yani rehber ekimici eve ilham ekimici sebebi motivasyon ekimici eve bu sebebi motivasyona meteva kurap eme ama sebebi aile metev eme kur hala kur apavsa kur meta tev bu sebep meteva hayata meteva da geçkir. Tesiri olarak yani. Tesiri meteva kır yani Düce daha ödülü mü yani vergi rekortmeni yılın iş adamı ödülü ege kodu ama da cerda hayatı da kırılma noktası merfahanede her insana da. Her insana. Vakti ko merv keve fetli terciha merfai fetli ev çağı beri merfai re hayata merfa kıfşet ki. Raya ko dede palı raya ko zvara değişti ev çağı merv gerek ev re rım bajere raya ko da değişti ev onaka belki ev re devam bıkra iro hayata kimi bambaşka cihe bu. Yani şu mamosta jiyana me da cana mamosta ek tesir ilmetke cana diyame baveme tesir ilmetke cana derdorame tesir ilmetke yani azmun ne her tiştem her tım dibejin şu kadar ve peva yani ve program etçetkin ku jbo ku yani va bis romaye zarok çi bakın çinekin em liser ve çetkin yani are mühime yani haşme nehmek zarok liser ve mücari liser van azmunan tıxabitin de bavevan hevil dedin hinde bavevan kabul nakun ku mevan vara malavan yani hatta nehme haşme ve azmuna zarokim he ونکارم ور مالا ما بخابه کسرا من نرن یعنی دیو باج جیانا خو لگوری زارکی خو آماده کن او جی حق لیناز حق دم واجی براستی او جی به مادی مانوی به هر اوایی پرددن مکتبان هنجوان از بیجم یعنی جیانا خو لگوری زارکی خو آماده کن لگوری ازمون ازاروکان آماده کن yalnız şeki başka hedveda بله hevya mez zaroki anagore zarokin ne hevya mez zaroki anagore kefameye بله بجین یا ام تاین تکن قدروی ام تاین تکن دیو باوی یعنی مزنی yani دیو باوی helikopter de bejin ya da psikolojiye de yani tişten ku ev nekirin yani bir her avayı ter tişte zarok ev dikin و هم دیو باوی جهنه دبیران ده تشتکی مثلا خیال کوان هیه
نانی تنجی لسر زاروکی خود خوازن او من خیالی خود دیبلا بجی بینه بینن من خاره او بخوا بله بله از نچم زانی که هبرا زاروکی من مهرة يعني نما دكتور بلا أو دكتور نما معلم بلا أو معلم أوي بكلنتيا خوا لسا زاروكي ددن شانداين أو كي زاروكي إننا بلكي علاقة زاروكي ويتشبه هفتنا بله از وها تخوازم او ساکیب به اتخوازم تو جسدی نوت نتچکی تست نوت نتچک چون تهری فلان لیسه تهری فلان یونیورسیته بی فلان خوی فلان کاری بلکه علاقه ضرور که کیف ضرور که قجو تشترانای اما کیف منته هدف منه تجو ساکی او اما او سرکفتن چناک اوجی بله چناک ضرور که چناک شیگل خانم دستورا جنابت هبه سروسترانا پاشی است خوازم دا کرم تشنانی نبیرامن از پیشی اکیباما موزیک پیروست کم صحتا خوش strana kazaf hoş bu. Due strane de zahiren yani peyam mesajna negatif habun go eşu derde ve dünya ka puçu vala. Bizi fark kırmaz. Bele lebele prastiji gerek xorte maju amji yani am şkırpkın am be başa derde mahana çma derdeki hana yeki go şahraza be yeki go sahata yulceh be bareva kısa zedetra jloma gerek insan be şkır şuder derdem hana مالای جزیره جبو دردات بجد به کی به کلو دردل و دنیای به یگو دین بن و یگو دیندار بن tabi قصتاوی دینداره tamamen به که ماسی دیندار جلوما yani gerek am va kulu derde pçuk yego am binwada na pırçkın am wanakal barçave xomazın nakın gerek am şkirpkın am vi bari hilgirin yani yeki gol ve dünyayı şahraza be şahraza ve derde ve dünyayı bikşen. Jloma xwandakarji gerek xobkine bin barnada u zedeci tamamen ne naf xayal adam ve piçki xobjden ve piçki xob bostenin nahal yani af fırsatu imkane gomete da Ya ab rasti mamasa mugotna ta kutkir hin çardasal ne hin tiştek ne ditire mamasa. Kaydı bejin dert eve. Ya kul eve yani derdi mezini on. Evet işte yani bejin kay jiyan eve. Hakikaten ji خوزی درد متنه وکه azbunek buna nasıl? nasıl? Afrika mesela navenda Asya, Hindistan hatta Çin'e gelek juan belki milyar insan nihayet va amrada gelek kare granda tene şulandın ev fırsat ve imkanı go bixwenin yani xo peş ve bibin emnakil peşya ve tınana jloma zarok jî gerek ew qasî ji bo xebatê bêguman divêm daha bikinim bêya Rabbî me ji îmtihanê giran barê giran me biparêze lê ji bo tiştê sivik yani gerek ew qasî jî em xwe nekine stresê de û em mezin jî û zarok jî go divê jiyanê de em gardê xwe bêne xwarê bêhtir kul û derd belayê êb ser me dewrin bêhtir em ê bipirçikin em ê zerarê bibînin çawayekî got çê sporê çe karate wa oxte go hemberê rakibê xwe gardê xwe bêne xwarê direkt êkevê erdê de zomat hemberê jiyanê jî divê insan xwe bêhêvî neke zêde xwe neke modeke xemgînî de divê tüm daim insan şikirdar be ya Rabbî ez te şehrazanî me vê dünyayê seheta min el cehe hema tişta ji destê me rêzêkim çi bibe nasîbî dê takdirat te vî şeklî gerek nêzîkî va azmûna bin. Zarok him megot ya mamasa pır biçukun veya famlakin azmunan pır disere xwe de hişê xwe de dersê xwe pır mezin dikin. Ev jî tesîra derdora, tesîra malbatin. Ya dema ku malbatek te bawe mamosta vî alî de hûn çi tavsiye didin wan? Yani vî varî de malbat pır giring e. Yani ji aliya ve em bejinem bêgo em wezîfe barekî zarokan nekin jî çênabe tüm daim yani hemû wezîfe wan pêk bên û em bêjinem bêbila xwe netabên newestênin çênabe divê biçikî bişolin lê got dêwbav zêde wa bifetistên jî çênabe zêde yani zêde bi ser wa diherin û gêm carna dêwbav xwe hêrs bibin belkî xeber ne hiç ku tehs jî bêjin ama bila ew kêm carna bin bila bêhtir pozitif biaxivin bila bêhtir moral bidine zaroka nexasim va rojê paşî de û bila zêde zaroka bi derdorê re bi cîrana baqreba re muqayese nekin yani herkes her zarok û em mezin jî
خودتالا ام بتایبت افران خلقان hassasiyete ma jaliye dilgermi ve cudane yani zahiren herkes insanak ve robotek ki xuyat ki ama navbera herkesi de nav herkesi de gelek bahoz u fırtına hana gelek kemasi hana gelek kuludert hana yani jloma gerekam herkesi mukayese nakin tiştaj desteği var ya gerekam be tiştaj desteği var ya هما چی به نصیبته ام پشتنا دیست بردلیم شیرینی ام اشتحسکن یارک ام زیده ام تهدید زاروکی خونک نجوانه خو ام حنکی خو بوانه کن دا بچکی راحت بن و کیفوشی درسی خو بشغلن گرک ام ناف دلیوا بدن و حتی ام تکارن گرک ام مالبات شی و yani در دوره مجی جیران جی حوال جی تلکینه نگاتیف ام نوانه کن خواندکارجی gerek خوشیه negatif دور بخون چما چیروکا کاتبیرم او پیشبازی پیشبرگا کیسویا کوسیا ve okte yani peşbirk çiğ çubana sere çiğ ki ve her yeki go bu keveve rekabete baz bide ve belki gelek sala beriya go her sere çiğ o kiso baz bide falan ve beriya ve gelek doravi ve go organizatkin bejin be kesek hatan ha af hazar sala kesek neç veserevi çiğ kesek muvafak ne bu ser nekatiya به یکی تنه چوا شاش مانه چوا پزار سالaya کسک نچ و سری ویچیای اف کیسو تنه چوا پیشته فهمت کن گو او کیسو کرا دنگه وانه بیستیا جلوما او تلکینه نگاتیف سری باندور نکرنا تاثیر نکرنا جلوما براستی جی میجی البن باندورا تلکین عدد منه میجی چوا باور که او چش تاثیر انسانه بدنجی و چیکشی تفکرامجی گورا و باوریه چید به جلوما دوام هیچ و مجاره هبن بنسانه پوزیتیف رای گلما ورن و کساره و حوالاره گرک زارو واروجه پاشی در باس کن. شخود بیشین یاز جمعه بیش حواله تکی از شتر بیشم تکیه. بله. حقیقتا جی دوه هیامده یعنی اکو خواندکارین کو و تکیون از بونا لیگسته. هین مگوش خود 14 سالینه ده هیاما بالغ بونه داره جبوان حوالتی حوال پر مهمه yani بیشی دول سر ویل کولین کرمامسته مثلا بیشین دما کون به ازبونه کی جبوک ازبونه کی ون دخبتن شخوره حوالک ببینن حواله درسید بیشین yani جبوک ون هفدو موتیوه بکن جبوک او کلا جناوا استسوان زده به ونج وی علیده چی توصیه دکن yani ونج زاروکان مثلا توصیه دکن yani mesela yeki zana gotiya mrovak niveka 5 havalaya 5 havale go zede bu ara tekildar بله راست jloma او rastiji tesira ve derdore havala zaf çelbe u havalna motive neka baş bu ara havalti yapket motivasyona taji zedet be u mesela cana zarok kavna ve modelet be qik ev kulu dert ev bar yem tenet be çmaz nednav keyfoşiye dema az tüm daim gora hobiye xonaçım lebele yani 1 milyonan belki dora 4 milyona zaroke xort ep kavna ye kasede TT AYT ye liseye ye LGS'ci dora 1 milyon imamosa behtir zane muhtemelen kulu derde milyonana yani ne tip tane vider dit kişene oxte havalna god na vider didem tbara havalti yapket be ha herkes vider dit kişene ka az jaze xob kuma bin vi barida ama tib havalna ehli keyfret havalti yapke tabi ya herkes keyfa xod nere keyfa xod meyzene ka çık ma çenabi tabi و هوا جرات بيجا ياتشما قص خص سكين نخبطه اوقات كام هيرو هرش خور حفكي بغير من بركه بدن کوچو نو حواله خو اینستاگرام دا بس اینستاگرام که حواله وی حواله دنه تلفن دا بس oyna kit که اوزارو ممکنه کو درس بخبته لا والله کو نممكن حواله وی حواله وی کو هاتنه اره کی بس درسی کر بس خبات کر بس موتیواسیون کر بس سرکفتن کر اوجی وی tetiklemişti ki evdine ji balavu dikşine ser instagram'a balavu dikşine ser oyunu balavu dikşine ser kefu xoşi gere devdori hevali anagori bin megoya
lazım olsa ki be carek de ki diye zareki go nahilim go jandır derkeve go hatta ne avav ezdime bere çayo edme bere çerezi edme bere go nahilim jandır derkeve tıkme oldu hatta ivari çima denemada ana göre kefamın ternaxe yani usad şidine ko dıçılmışsın ne dıxanıkine evakaş usaki jina be zarok era lazım ko هوا جهلده جناب که بهنا خوش بردن در که من دربش حواله خورجی بگرن او استرس دید گیجه سر وز زاروک گیجه او استرس ود گیجه سر وز یعنی beklentiye دیجه سام مزنه اوجی تقاوادن تقوت يا مامست زاروكوتي ده ديامن منات وكا كود قوت درسي بخبط يعني وصل مدن يعني وصادنا حقا جا دي باب خبر نادن جتشتا نا بيجين شيء لاستساوان هنجي زيادة زاروك فهم دكن يعني ام جماعات فهمنا كنا ونظن نوصل يعني قيدك زاروك مكمل هي خدي وصا وخلق كريه belki 4 سال ya belki 4 سال ya belki 4 ماه yalnız خدي فهمك داي الا هم تشتكي فهمك الا هم تشتكي em ya cehalet nizane, zara nizane tabii ki belki fane men nizane ama tişekit zane. Nihayetinde nefse nihayette insana kudu bir halk kiriye tişekit zane. Zanna u neye ki em bu ana göre zanna xwe em dibêjin bila ana göre kefa me be ana göre zanna me insana ki ustaki be merfek ustaki be durakata em şaşit kin em tercih ki rast nakin Hazreti Ali dibe her zarok dibe ana göre devreki خودی آن گوری دوره کی گوری دوران وام مزن بکن نگوری دوره اتمامان آن گوری دوران بدنه بله گلکی مسلکی کوچه سال اول هوا ایرو تونه بلکه مسلکی کو ایرو هنر چه سالشونه بلکه قطونه به بلکه گلکی خونده کاری مز زارو کیمه بلکه آن کاری کنه امزانه بلکه آن کاری نزانن از مالکی کو جیران تاتونه بد مالکی سوکی ده hatme dünyayı gün bu gün de hatme dünyayı ایرو malamada çe hap televizyon heye çe hap bilgisayar çe hap telefon heye malak vakti hatme dünyayı dudajı Ceylan dahi tüne bu. Ceylan tüne bu. Çünkü ben şesali bu barkım yani bu saatte bir amın. Ko Ceylan hatta gündeme hatta televi amcı aliwan hostat xabitti amcı aliwan dıkşan yani bir amtı sakitti. Ceylan da gunda malameda tüne bu. Yani gunda hebeji malameda tüne bu gün tüne bu. Çima zaroken Musa beter serkeftiydi bu mamusta? Serbest de. İro zarok hındır da nava çar duvara daye safhayete tercübe nake. Emilderi mali bun İro مكتبي هن جانا معلم درافات دبي مش كتيا صنفي زاروك تبي قجا وجوان ربنا سرسلا مصا دبي قد جنور كتيا صنفي يعني مش كي طبعا كي انا بلكي فوبيا وهبه ترص زاروك في معلم جهه اي مساله اما يرو مش اكيد كيف هندر هون مش دبي قاي قامش يعني مش قامش يعني وصاشت نديتنا ماما صنزان يعني yaşantı yuperatına tecrübeyi saftınene amaceki ilk okulu mesela amaceki meçiye ana göre gelişme zarok bilestiki hindi be bilestiki hindi be listik Almanca'ke pelistok listik Almanca'ke perverde ya zarok zarok handırda yani zarok handırda uy jutişte mahrum dibine bele kararı xabxana da şu zaten zarok ilo telefonu desta da diyevi xarın xedeva şu zane koçut zaten bele او دو باوی کو چقاسا و زاروک سربست دیلا که هیا وجتونه او چقاسا yanlışe او کو صد گوشه او جو قاسا yanlışe ya da ben sinora habertim sinor hat sınır yani hayatta her vakti da iyice zarok ana görevi 4 salı ana görevi 4 salı ana görevi bele bele saat hoş yani hakikaten ji megot ya dev bav malbat derdor geleki tesiri xondekar andike le باور دکن ون وقت ماموسته جون گلک تاثیری خواندکاران دکن مثلا تبیرم دما کو از دچوم نیست دما کو از دچوم پیش دوستان جی حیا دما کو از ماموسته من حس کرانا بهتر کیفام جوی درسی را دهات بهتر از دخبتی تو خازم لسر بیت مثلا جی بسکنم لمستانا کادنج غزال تان گودار بکن اما پاشه ویم جاره گودار اما صحبتا خودم بکن لورا هم ماموسته جی گلک تاثیری خواندکاران دکن ساعتها خوش از بیجم کرم کم ستانه کادن گودار بکن
aşık caveteme Ez aşık beşnateme Ez aşık sozateme Yâri tuzani Ez aşık sozateme Yâra delali Malbar kiryar çuz ozana Şivan bezmerda khozana Ez bum gulil ke serdara Yâri tuzani Ez bum gulil ke serdara Yara delali Ez aşık caveteme Ez aşık beşnateme Ez aşık sozateme Yâri tuzani Ez aşık sozateme Yara delali Yâri tu gul ez bülbülüm Deştu çiyan te digerim Jibona te ez dimirim Yâri tu zani Jibona te ez dimirim Yâri delali Ez aşık caveteme Ez aşık beşnateme Ez aşık sozateme Yâri tuzani Ez aşık sozateme Yâra delali Gelek spas malat ava. İcem devam bıkın, mamostan bitere devam bıkın. Rola mamostayan jî di amadahiya azmuran da gelekî zêde ye. Me behsa rola dev bavan mekir, cana zarokên xwe tê dixin stresê. Lewra ew jî nizanin ji bo ku yani zarokê xwe difikirin, ji bo ku dersê wan baştir be, ji bo ku jiyana wan baştir be. Cana vî awayî tev digerin. Lê hûn mamosta ne hûn pisporî vî karîne ez bêjim û hûn gelek xwendekar jî dibînin. Îca hûn wek xwendekar çawa nêzîkê xwendekaran hûn wek mamosta hûn çawa nêzîkê xwendekaran zarokan dibin. Rola we çi ye divê meselê de? بله از برسوا وی پرسا جنابت ادم اما هون هر دو ماموستا برس صالح چی و جنابت تجوا بسا چوکاتیا خو کر بله بیرانی نه خو اجازه بیرانی نه خو کرم کن بله اوج بله بای کی زارو کاره و به الهامک وقتی گو دبستانه سرتایی دا آنجی دیا ناوین دا من کووارا وجد کرین کووارا زانسته و تکنیکه burada ev mizgini habun got sberoje da ev telefonu gom bu ara daxun ame rubru havduji bibin yani hengi mesela telefona ev jmara gotin و حتی 8 سال 9 سال آنجی 10 سال نزانم دوا امرادا عمل گوند بون پیشرم چونه نافچه ایدی وقتی گو نو جیران اوکا برس ماموسه سالی گوتی وقتی نو جیران آنین دیرکو مزارو کد ناف برا خودم مدگو جیرو پیدا تون دایمه به بروش
evare nebe, evar şeve nebe, tüm daim ebe ronahi falan. Ma bir şekilde hayali xoxte ev direkt anin bu hatna ceyrane. Anji televizyon despek edene bu. Xoxte melgun navçe hebu. Careki be apê xwara mijim go kazê borê me çiye ez ê me berpas bora ez ê turek ya vejim hawakîstenim pişre min xwe kire pişta zinarekî latekî de min xwe ji ve şart min xwe berdan nuwalekî herema me bê nuwala aşav çûme ser rê 20 deqekî ez meşîm çûme navçeyê pastaxaneyê min tiştek perê vexwartinekî da û min filmên temaşa kirim niye çi bê diye ninja bê nizaniye çi bê yani bir şekli oxte tnebun habe kemasi habin gerek am misyan nekin gerek am tekoşina xwa devam kin yani ticara gerek am gazın namazın jdev bavaji jderdoreci anji harama go serdemam te de dijin kemasi muhakkak tümdayım hana yani oxte maznaji tiştaj destev hatibe kribin fırsat ve imkanı ve çıkasbe ukas razı ba yani devbav و آنچه در دوره خوا و زاروکشی بیه نک دولمند را مقایسه نکن اجلوما چاوا ام مزن ام زاروکات و مقایسه نکن و زاروکشی زیده یا گازن نمازن devbava مزنا نکن ایدی ادنو دست ورسوا جنابت تبکن رولا ما مستن وگا devbav جبوش بچکایی و رول که جدا هیا devbav جبو کو زیاده رو دانه زاروکا جبوی حس کرنا زف سیدا وقتی بچوک ایدی پشتی امر کی توازن و رولا خویا حس کرنا یا مرحمت بچکی بقول بین دیسیپلینه زاروکشی شوکت من قبول نکن اسیان کن جلوما بیا devbavê xwe nakin توازن و رولا بره دیسا devbav tüm daim delali و amazın kın ancak mamostat karbin ve role pek ben rola şireta ya reberiye ya haskırna dersa kemasina zaro kahabın ancak ev mesela devbav zor destiye beje be ve telefone azel takadaxakim zaro kabul nak misyan tkın lez mamosta şiret naxoş delalil koşeki da baxça المكتبة قدخة ما مستعنا كتلفون آنینا جبو تکلیه خودنه که جارنا لهید را بن ارتش چید بن acil tiştin روشن چید بن لوما آنینا مکتبه سربسته لدناوا مکتبه دا kişandına resima fotoğrafa و video قدخانه جلوما sınıf ada dolap hana onda kar okta sabahten ve kına dolap eda وقتی گو نخوش به روشک چه بیج با گل معلومات خوب گره خبره بده ما مستخو هر مالا خو بله جبو تکلیه ایدیو جبو راستیه که جیانه بله مخابن بله جا انا كون ونهاي التليفون بينن بله لو ندي ساجيل سرزارو كان سكننا وصاير وسطا yani beguman mesela çil dakika ders habe dora nif saati em dersedin canap hanaki ve bejme zarok az be peşi misyon piş revizyon az be peşi ka am misyona xo vazifa xo pekmen dersa xo am bidin u piş rejaz be idi vakte yani reberiye am şora ser mijarna am baxvin mijarna go peş ve bibin tişna go hun marak bin am serwa baxvin am jloma amma mustagerek am reberiye jil zarok apkin ama خصوصی ترانسفرات زانینه و نه بس احتیاجا زاروکا زیده بزانینه تنه نهاد کامپیوتر دا همو زانینه دنیای بر دسته وایش خو جلوما گرک ام حس کرنا خوندنه پنه دلوا دا آنجی جبو تکلیه جواکه ام جواره ببنه میناک رابون رو نشتنه yani jgale kaliya ve gerek ام آنجی کلو در نواهبن بلا جمره پار وبکن ام آنجی بله sebep çma medli vahil mesela cana rol ne meslek ne hana beguman mamostaki go dibistana ka go psikreke ve habin durda xta go zede bu şule tkarep çki hişk be jibo disipline le xta mektebana baş bele sebep mamosta nahv jay xob ne ve role da karevaş xo diseb meşed ve dile xondakaran ne helin hişk tahl naxvin xoşkai
İsa işe ayıp meşe zarok behtir xondine hasbın. Yani mamosta ve haskırne bine dile zarok da o po devama ve beğenin. Yani tüm daim ne havcet masya bdevat ve hinkirna masya tuahin ki bas o po devama ve ben şu. Girtira masiyan jî bûn cara hîn dikin. Rasta. Yani hakikaten jî me gavadin jî me got ya rola mamosteyan gelekî zêde ye. Dema ku xwendekarek li mektebê mamosteyek hez bike ji bo wan ew mekteb baştir yani baştir tê berçaveyan baştir dersê xwe dixebitin. Ya tê bîra min dersam ez mamoste dersa xwe ya mamosteya tarîxê dîrokim pir jê hez dikir û dersam her tim pir baş bû. Yani tê bîra min çünkü pir baş ders hîn dikir, pir baş ji me re digot. Herkes sav meraklı mecvet işte rapor. Yani Armancayê pir baş bû li gorî min di wê demê. 15 sal 20 sal yani çıkabe xwendina ve çıkasabe dersa en kötü başarılı bu kişanı bu. En safteci haskır kişanı bu. Di sene ha di fikre falan ders. Herkesi aynı ne? Her falan ders çıma demiş malum Yusuf hastıkır. Nasıl? Dibêje pirsporekî pirs kirine gotine en ilaca tesirli, en ilaca etkili kîjaneye divê hez kirin. Dibê ku tirîne kirt, bi tirîne kirt, dosa wî zêde bikin. Dînê İslamê, dînê rehmetê ye, pêxemberê wî jî pêxemberê exlaqê baş e. Ku ew ka xwe talebetiya xwe de xwendekariya xwe da bi ortaxulu da mealmê min ê dîn kültûriyê salah تکلیه تونه کل حیاتی خودی خوشی باشی بده وفات کرد بچه خودی رحمه خاله که انشالله صافجی راضی من انشالله اوجی جم راضیه جمرات گو مصطفی صالح چما سببی daha da mefhem dikir. Mehevdu fahm dikir daha doğrusu. Evci mefhem dikir, mücü fahm dikir. Mehevdu ku fahm dikir. Muhabbetteki min izleyiciler çeydi bu. Ez savdı derse da sav başarılı bum. Lisede jî rahmet biye Oktay Ergin Xwedê gani rahmet xwe inşallah. Ewan mealmê me ewan ku tesîr ewan ser me hene ege ku em layıqî رياوان يعني هر بالحصة صار خد بيجم كلايق رياوان ما بالحصة إيه أختي خوجة أنا جوري هيفياوي أنا جوري بكلنتياوي كأز بخبت يا ما إيروباتي سبجيكي صعب دايش بما هيفيكي صعب هبو أوي أو كده ضمن جه حسكرنا وي صاممي از هيستكر أو موتيفات كرنا وصحيح بكلنتياوي صاممي من زانبو مرن ناستكر از چه مدبه چه استقارم بکن مرن ناستكر ما نجوري وتشويق تكر وصاب بقيرة هيرس با قطني برس دبي دبي kurşun yarası geçer söz yaratı yani o metabe qotnaki malum ko mefrad beje de bir ama mesela yani evacı usay herkes usay ki qotnaki ko xoş zarok inaçe insan jarna ija emme malum çekme başka jeye de baba düz açar zara emme salı çıl zara salı si zara haro am sav bitehiri be hena jarna emji yaktıban جانا امجي حتى فرقات بيها جانا تفرقات ما جانا ممكنه طبعا كيتشد اما ان معلمي كو ما فهم ذكر كو ما حس ذكر ام درس اوندا bambaşka bu seviyeki bambaşka bu oktay hoca ana göre beklentiye eğer ku az buçuma ana göre kavuşma red kıfşet kır ku az buçuma irolojiki başka bu emet maleji kesinlikle layıkı haskırna ve ilgevinin am diamond evci rahmette Meryem Hamiye be تو وقتی بیرامونای کو خال مهرس کر تو وقتی بیرامونای خال کسی جی هرس کر تو وقتی بیرامونای کو خال کسی هرس کر ام ساکت زانن لمتب معلم المال دیواب ام سازانن کو ام خو هرس کنم دمنه مزنه کی باش به هرسه halbuki sebep ki ara disiplini otorite be herse tunen yani otorite disiplini haskırını başka ya otorite disiplini haskırın disiplini haskırın sav başka ya be haskırındaki çimkile uçup haskırındaki metebeki az müdür bum جوانم خورتم سافت خبتم لپیا چایت خو من اوقات وقتی من کورسانه دهی تونه درام هر işe her karet kım yalnız بقيرو هرسم yani pişta zvarım zarak dinlemeye tabi sebepçi bu pişta vakta muhayeleştirmiş ki her sebep zaro intikama min jidri dert xaş cami dert xaş pencere dert xaş çeki dert xaş jvarını kan çtek bejin جمران كاربيجن از بهيرسم اما اوي انتقام مش جكدن دارتخن بشتي وقت من اوي
خوی خو گهران daha به شفقت daha به مرحمت از نسک زارابم جی کم پاکش بکره زارو که ورا کرج نت کر زارو که اوی صمیمیت اشتهل بده جمهل ده درس ماجی او که استفاده که اوی تشتی استفاده که ادیامن otoritevi bir amnay ko xalkesi hers kir teşkiji pers kira dugot en savj ma hast ke idiyama usaki bu yani on cinari me ya hevaleman akraba hevaleman herkesi du en savj ma hast ke herkesi en savj herkesi hast kir usaki bu layıklı erkek az layıklı haskırnav ma layıklı beklentiyev ma ilgiyev ma İrolcigi bambaşka bum ji kesinlikle layıklı yetişene bum her sebe komujmale dert xist daha da çavemın Muhammed kir sahab kul valla elhamdülillah ki duhan az hiç evi nava pişta xwa histkim ev çıkasa ana ji kemet engasi evi dahi diye xwa nava pişta xwa histkim dahi dilu can dikir evi kuş dilu can dikir hiç yusaki bu 10 sala vefat kiriye 10 sala ji çıkasa kemet engasi ki xewne ki narınci binim hiç yardım zanım dahi mraya usa histkim Manavya va. ha Hazreti Ali me hikayevi goya ko debe zaroke ana gore devra xwe devrawi yetiştirmişkin. Em tişteki ko kaçırmıştın eve. İlahim dibejin menedit bu. Maka muz ne xarbu. Zaroka bla muz bu. Men ka televizyon nedit bu. Zaroka bla 24 saat televizyon serbke. Tişta ko net bu zara xwe ki masi xwe serman tamam tıkın. Beklenti xwe bu and ne tamam kırne. Evji habeki mesafet xara me zaroki. Yani zarok gerek tetkevi tengasiye. Hakikaten ji mugot ya him pır buçukun. Yani nizan ne çıpkın. Yani- Cana nizan ev çağı bıkabıtın ji yani. Yani hayat keyif hoşi bir hayatin ne? Yani hayattaki onu sakit mümkün tüne. Çena be yalnız bahs kırın. Babaşı. Başka türlü çare utuna. Sata mamosa xoş basa heskirine kir mamosa salih. Ejit xwazim çiki ilave bikim. Kerem. Bêguman em dev bav anjî mamosta şsadî not belkî şsadî notû ne em divê bêhtir rûyê xwe hezkirinê nîşanî xorta zaroka bidin. Lê şsadî yek jî bê şsadî pênc deh çi bê hindiktir jî bê divê piçikê yani car cara sînorê zaroka jî xorta jî ji bo neheqiyê li hevdû nekin ji bo tiştê gayr ahlaqî nekin ji bo tiştê nebaş li hevdû nekin an jî li derdorê li civakê divê weke mîna baxçeyekê mesela baxça hemû derê baxça ji stiriya dagirtî jî bin evnekê ne baxça çênabe tûm daîm hema stiriya li zaroka bida nifra bedwa bike luwa da tûm daîm xeberê nebaş tehl ew çênabe ji xwe lê ew baxça bêguman bila nava wî geya bê bila nefel hebin bila gul hebin gulîlk hebin çîçek ama derdora wî baxçeyê jî divê dorpêçkirî bê û dora wî wê dorpêçkirinê jî gerek stirî hebin gerek mesela berxik hebin divê ji wan stiriya derbas nebin Böyle. sînorek divê hebe yani ji loma hayat tûm daîm her derê jiyanê hema stirî jî bin çênabe bila bêhtir gul û geya gulîlk hebin xweşî hebe hezkirin hebe bila ew bêhtir bê ama kêm jî bê gerek weke damarekî tirsê bi nisana re hene ji bo ku piçikî hedê xwe zanibin malûm e kêm nisan jî hebin ji bo delalî mezin nebûne dixwazin wê ew neheqiya piçûkayî li wan bûye ew tiştê travmayê derbas kirin dixwazin wê heyfa xwe tolhildana xwe ji civakê bistênin ji zarokê hinekedî neheqiyê hinekedî bikin ji loma divê dîsîplînek jî hebe ama ji bo tiştê piçûk gerek tolerekirin hebe efû kirin vê rêberî hebe weke mamoste gotî bi şefqat merhemet ew pêş bê çêtir e. Bele, bele. Canım kaz xwazim veya ji bo pirsim mamoste em dîsa mijar bênin li ser amadehiya azmûnan me got êdî bîst romaya pir wext nemaye te got bera ceribandin çêkin
برای سر مجاران ایدی پر نسکتن برای بهتر پرسان ببرسوینن. بله. ایجا دوان دمن داویده یعنی وان 20 روزه ده هر وقتی دن برای چی بال داربن یعنی هم هر تن بیشتر لعودا زاروکان جیه پرورده کرنه جیه هیمبونه دبی لگوری زاروکان وره آماده کرن. آن وان 20 روزان جی باورد کم نه دیو باوجی گلک استرس زاروکان جی زده یعنی همیش بو او استرساوان زده نبه استرساوان گیم ببه. yani bu ne çibejin cana hem peyv hene hem gotin hene mamosa zarokan geleki motive dike geleki stresavan kem dike mukabın deva vialide pır ne serkeftine un mamosta beter serkeftine un laura belki cara avul zaroke ki devav خو هینی ازمونه که دیگه خو آماده ازمونه که دیگه لیون ساله چند زاروکان حاضری سناوه که دیگه ازمونه کی دکن ایجا وان 20 روزه ده برا لچی بالدار بن زارok. Yani bila xabata ke hibrit sentez bila çıkın bila hem yani biniviski note naxasım derse defki. برا دوباره بکن همون مجار. Na bila mesela dirok yokta bir şolun. Jboye kronoloji caraki da yani çerçeve ki de bibinin bila pukurtasi note alberde seva bila niviski dubare pun cerbandne xoçe pun bila simülasyona ka azmune mamostaji despeke de gotu bu bila çıpkın jbo provaya ka brasti çebe mesela beriya azmune go tüm daim dereng raze hatta duye şeve beres behel dersa bir şule roja paşi tane beje be kazel yazda razım u az doxte xoda şiyarbım na çenabe او دمجمرک بیولوژیک مرحله ساعت که بیولوژیک لاش چاوا هین بوده او دیجلوما واروجه پاشی دو ساعت رازانه کفش به یا شیاربونه تاشته azmun kijan saata da bin dua saata da dve cermandine xo çeke pişra de hava ka hinek da bere var ki bila şora furna bavece bigere bila behna xo farah ke u beriya razane wa ji bila dubare xo bke u bir şekli razı yani u de yani u hatta garbin de bavci mamostaji ereni bila baxvın işte morale va ye zarok azede bke و gerek em bejin em bed yani jgelek aliye ve ev zarok yani jgelek aliye ve başa bir rezu torazane ahlakı xoşa şükür şudere sahata yelceha staj desteği ted dike u ye bikeji ama ku derece re blavere canevi sahibi ve hissiyat pere çepkin em zede nekne panik ede yani em زیاده باره کی گران ام بار نکن نحوجه گونسان آن نوازه بن مکمل من جبه حس کرنه گو ام بجنم به تفلو که ماسیتا امش تحس کن و راحتیم بدنه دا اما به شرط کما هست تشتاج دسته توری وبکه بسی مایا او چقای کیفا وای وره تشتاج دسته وره بکه و محتملا جی درک نخرابه جواره درک باش اما kudar yani dereke galo zaf zede baş ama kısmen baş hamuji baş yani bu zaroke LGS hem bu fikrin velev ki zaroka dibistaneka mektebeka proje kızınç kirbe ba arami dueli sayda ders vere ve gotin jwara problem tine gare dua 4 sale liseyde velev ki ne çube fen lisesi de mektebek Anadolu Lisesi projede kızınç kirbe durdej kari xo peşve be yani o zaroke gerek jloman insan zarok imtihanı ka kurba ek hayata uyununa ispata zekayı ujinuna yani bila de bave zaroke sabzan be ko sınava hani ka zaroke u çupan sine bila bistine ispata ki uyununa ispata zekayı uyununa ispata beceri uyununa belki zarok çekdin rab hayatek başka masla gerek am vej jwara beşin yani mektepçi reberek ne olsa Ayşegül Hanım mesela gom zede var rahat relax çıkın ne başa çıma gerek am bejin am be serkefti ba ama ne hacet zede serkefti be çıma am bejin am be got zede xotral tembel ke xoşis ke baroje paşi
هر لیسه که نباش دور دا شر و پفچون زاروکه گو سخف و چرج دوی و درکم زافه yani çanda ka ne baş yaptara çebe haro hneke taad skin falan ve tırsap çük şempne dilevada ama be her liste ka baş kujan jibeydi am razina yani çika ka farh da ber farh yel paze ka ber farh da am şans bu nava çetra am ne bet bilad filan bajari da filan liste tane got neve tu kızıncına kez ne razim o çena be ujarat be barak gerek am gelek alternatif liste شش هفت لیسه باش دوی باجاریده باجاری گزارو که معلومات لیدجی بیشتر بفهموجی جف چهترن اما یکیش وقت کار که بسی مایا وی شکلی پیچکی دلیوام راحت کن چهتره. بله. امتحان به سه قسمت مرفت کاره بیشه یک آماده کردن hazır کردن یک امتحان بخواه یک جی پشتیوی ترجیح ایرو هی وقتی می ترجیح نب صف خبردان لازم نه که وقتی خباتی جدی در باس بو 20 روز داویه sadece وقتی امتحانیه 20 روز داویه sadece مهاتنه دی وقتی امتحانه دیو باو ایرو اگه کوزارو نخبتی به ایرو چیزی بکی ده هایدی وقتی 20 روز دا خارنا مهکی بین روشک دا توا بهفرا بخوایدی فایده نکیدی او چو وقت چو ام باوریا مبچی ام بجن مسکال ذره kadar کنجی خرابی هندانا به tevekkül em çi dibejin çi em bejin ko dest de çahat tekir be muhakkak karşılığı vid bini destim te çahat be ege koşka zarok xabti be dev bav anagori upera alaka kirbe methebe muhakkak şka malum upera alaka kin çılaz mekirne şka zaten illa himevi karşılığı hilde boş naçe yalnız sadece کو حساب makinesi و کازو kalemcesi خدایان ایدی sadece basa sınavı kın basa imtihan kın malda ev stresi ser zoruk rakın ev zoruk heja komugoya ev full çekra sedi set çekra çu metebeki özel ancak kar evci şira imtihan vekirin burslu kazanç kır saki çu ancak halbuki derece kırtıyor ev derece bikra ده باج قياس تكب ماموستا يعني بزارو كيدن به حواله وان قياس قربانا فلان kesi bir kore falan kesi kıza falan kesi زارك فلان كيس Karnavan tünene, ciyo razane tünene falan cerbanın da falan denemi de efkasa puanstan diye ete çiteheye tişte başını ne vana kat tişte ko zaroki motive bkenine tam tersi falan ko guleki yani hayvan terbiye hayvan neji dahi be zamanı xoşe تو حیوانی که بالخستن قوی دیگه کسا کریه کو حتی تربیه کرده انسان جی بگوتنا خوش تربیه کرده بگوتنا خوش موتیوه کرده ancak bu lazım ecra beklenti tabii ki beklenti de baba cihebe tabii ki beklenti metebe cihebe yani hayatta uye zarok belki ne zaman bir şunda çıktı peşi em tahmin tıkın sadece em jinizanın em tahmin tıkın çıma hatta serime em rewi em beri da derbas bunu hatın em tahmin tıkın ko çvara serivi em öğren haber bir şey fret tıkın roni tıkın haber kilpiş sadece mevut karın bakın em karın tayin bakın yani hayatta em karın tayin bakın hayattaki bambaşka yaşanmış bir yalnız ne stres stres ve kaygı sebebi başarısızlığı eve ecam goya sınav setişta mamosta avulgu setişta dinhere zani bal les zanın şu hal muhakkak zaten yalnız bala ekotça bala belat geçiye strese eko bala belat geçiye kaygıya evi emseri habeki sıvık bıkın İroda idi vakti vitişti eve. بله بله يعني عمل سروار هیم بسکت ما مسته هری داویج از دخازم دماکو عزمونه دن زاروک برات چبال داربن يعني و دم وجه و باسکر هن زاروک گلک زانن يعني آگاهیان وان زدنه بریا عزمونه جی دماک تتکون جرباندنه پوانه وان جی باش دردکون ندماکو تتکون عزمونه نکارن سرکفتی بن نکارن بکن ایجاد وی واری ده دوان روشان ده زاروک برات چه بکن خوندکار لچبال داربن از خوازم بشا داوی دجی لسروی مسئله بسکتم لدی سامه جی غزالتان استرانکا خوش گودار بکن پاشمه بمجرا خو صحبتا خو دوام بکن کرم کن
Jite durum revan çola dünyanın bu yazında Jite durum revan çola dünyanın bu yazında Garibim az garibim garibim az garibim Dimrim estene benim yar 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 Garibim az evdalim garibim az behalim Jikese bedin alim yar Garibim az garibim garibim az garibim Dimrim estene benim yar 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 Garibim az behalim garibim az evdalim Jikese bedin alim yar Gavatu te biramı Garibi çe zoramı Gavatu te biramı Garibi çe zoramı Garibim az garibim garibim az garibim Dimrim estene benim yar 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 Garibim az evdalim garibim az behalim Jikeze bedin alim yar Garibim az garibim garibim az garibim Bimrim estene benim yar 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 Garibim az evdalim garibim az behalim Jikeze bedin alim yar ساعت خوش مالاتا و گلک سپاس دکم بله مامۆستام بوەرە دەوام بکەن دەما کوزارەك تێتکەوە عزمونێ عزبوونێ دەیە دەما کو مرۆڤ براستی بکەلەجان بە تشتنایە بیرا مرۆڤ ژی جانە gelek caran ev tiştê serê zaroka jî mixabin di îmtihana de di azmûnan de cana asê dimênin di pirsekî de asê dimênin cana her tiştê ji bîr dikin hingî ku bi kelecan dibin îca ew bu kelecana xwe ew stresa xwe di azmûnê de ve çawa kontrol bikin çawa ber hereket bikin Şbogo az ser kitêbên pîroz lêkolîn hatkim jincîlê ayetek hate bîra min Belê ayeteke xweş e dibêje divê bila kul û derdê siba rojê siba re bimênin derdê îro jî re besa ji loma halî hazir dema got niha vêga me tê de çi derdê me mesuliyetê me çi bê gerek em wî barî li xwebar bikin em ê bêguman zêde zêde sivik ew rehet e em ê wî barî hîl bigirin ama di wextê halî hazir dema me tê de 5 kîlo bê barê me em herin bi tona ji paşeroj û ji pêşerojê ji xwe re kul û derda bênin bîranînê berê tiştê nebaş em bêne bîra xwe û ji bo siberojê em bikevne fikara û mitala da ka gelo ez ê bi ser kevim nakevim her tiştê dûr siberojeke dûr em bêne vê demê û em xwe weket berdaq av da bixenqên çê nabê yani halî hazir bêje bê pêşiya min ev ceribandin heye ev azmûn heye ez ê çêkim tişta ji destê min werê ez ê kim wekî dî yani vê jî bê zarok bifikirin bêjin gerek bêjin bê ev jî aynî weke beriyan hab sedan em ketibine ceribandina da yani ev jî ceribandinek ji wa ceribandina ye
بله. نخواستم 5 دقیقه پیشی گود ناو دا گرم بون ناو پرسا دا پیش را یک هوه وی موده ده خوشبیر کش خوا زاروک و تشتا ایدال خورته ما وقتی گو بکن آزمونه دا گرک چی بکن پرسیل سر زانینه یه گو زانینه و گریدایی نه سر شیروه مثلا پاراگرافه که پیشی گفتم کلجان به بخوینه جی فهم ناکه اما هر دیرو که da çanda din de din türü anji İngilizi de pırsaka gonnet zanı be serzani ne be çend saniye ki det kare cehde çeke yani jloma gerek bu pırsego baş zanı be ul serzani ne be ne ser şirove be ne problem tarzı problem abi ne paragraf be ve jvaye zede Hasan dest pepke o pırsego tam zanı be işte ideal el xo avle be morale ce و جالی وقت و جی وقتی برادای ناچه لیگو به جه بزه دوره از ایوا پرساچه کم هنگ پرتوکا دا یه گوته نه معلومه کتابه هر زارو که یه گوته پیشیا و نه یکا گله گروپ هنه ایدید گروپ نادد کوم نادا پرسنه گران دست بکه دهنه او پرسه پیشی گران بن زحمت بن اوجی بخوازی کاده کنم آره گویی دیب دوره بزه چکم اوی دیب ده بخن بتقنه nikar be yani ve prese çeke vaktaki zede pere derbas ve hem enerjiye üye çe moral ikhrabe çena be gerek xo evle be bece be dih perşi be bis be ye gran az xo serva bqavezm gerek piçki cesur be bece be bla valayim zafbın bla vaktem teram ke perse sıvık üye niveki des hemwa çekim besimna gerek razi ve perse sıvık ye Hasan u ye niveki de راضی و پرسبه بس یعنی بله یعنی دماغ عزمونه دمسا لگسه دبشنه و سما بله. مسته اولی تکاری بحثا وانجی بکی و برا پرسه خوشی لگوری ریزه ببرسوینن مثلا هن زاروک جی ماتماتیک دست بید کن بله هن زاروک جی ترکی دست بید bu کن seansa matematik fene çil pırsın 20 fene 20 matematike tevai çil pırsı 8 dakika haya yani و فنا ortak yani ya dibistana navin vaka başa defki yani sözel Türkiye bejin yani zaf ne vaka başa hicmarki ne vaka matematik zede jloma durda gerek gofana ve xortur be muhtemelen ya gelek zaroka fen xortura gerek ve peşi çekin pişre matematike pirse sıvık pişreci goxte ve zede kır matematike pirse gran و başa ya defkici başa defkiyan ya sözeleci 5 pirseye hafta 5 dakika haya jüy 5 pirsi biz Türkiye Türkçe u de tariha inkılaban u de pirsiya çanda diniye ya oli din kültürü jerete gotun o deh pirsiz İngilizce tabi evci işteki mühima yani sözleri de vakti ve bir prani teravat ki vakti sözleri hafta 5 dakika ye devki بله ledi saji jibo go ser zanine zut xwen zu xlat qadin matematikte piçki pirskrek çedbe yani de وقتی و دوید سیانسا ماتماتیکه دوید زف لودورده او بالدار بن matematik hertim zor teşhis ukaranım matematika ya dibistana navin yani niziki zahmetiye ve niziki ya TYT yani yeki godi stajı xlas kirbe gışt TYT o şu aynı ya müjarj aynı nasıl böyle hiç zorturdu ben işte ki diyeceğiz ben mi bira xondakarima پرسه ماتماتیک فنی ترکی هرکی بیستن هم پرسه و زف زده گرانیه که واه او هجمارا و یا گو پوانات انرژی ترکی به کات سایه واجی او جی زده مثلا yani çar be ya پرسه که ترکی çar puana bene fene matematike ya İngilizi ya din و ya tarihe یک puaniten yani joma çar kate ve behtir puanatenin jloma xondakar ve zede hiç mesela vakit seansa defki de be ya sözel de be gerek peşi İngilizi u tarihi u
din kültürü gerek peşi vaçenek ve peşi Türkiye garantip ke var hem fevezedene bilsin hem ji gerek puan aten u bila lazım be dicarap khoyne bila niziki fule garantip ke لهن پرسین ترکی جی پر درجن ما مستعدی او پاراگراف دبیجن یا tabi dve din kültürü var ne ke riske de be Türkiye are bila زوب بخوانه بلاوی خلاص که و در سدیجی خلاص که وقتی گذشته بود دیس بلا پرسه ترکی بلا وگره çünkü o ders girinktir o tişteki diye hatta biramın xwandakarema fikre ve ne be jibo pırsek jibo bersive ve işaret neke ve bersive işaret neke çıma سه شاش یک راستی خورد بن دوی هیچ به هم لبله نافبرا دو وبجارت کادب منه آنچه ترکیب به alternatif seçenek navbera do şikadab mene istadi pence ihtimal xorta go rast derkeve çavam bu fikrin 8% navbera do şikadab mene ejwa 8% muhtemel go çar rast derkevin Çarşı dise niziki seneteviye ecere bekar yani. Lego bini fikre ve ne be bila işaret nekin. O dibêjin ya dema ku navbera dişi qademere bimênî awilî kîjan bê bîra mirov ew rast e. Ev gotin rast ama her tim ji me re wisa digotin. Garantiya ve nîna bi piranî heke go nexasim navbera doş qadema be çed be pirsa yani şıka peşi hat be bira üçü be bila ve şıkı işaret ki. Dibi ilhama avul ilahiye ilhama davi vesvese yani Yani ev vesvese ji xwe di ezmûna de xelas dabe. خلاص nabe yani ilk hatta avul hatta bira yani şu tabii kesin ama genelde usadı be rast usakiye. Mamosta destur habe tişteki diye em bene bira xwanda karema bila baldar bin vakti optike kod kin bila cihetçi ka pirsan neşamten Türkiye ve kaydırma jloma ve mesuliyete var ne guhama pirsa rast çekin ve rast kod jipkin jloma ve carcara çek apa xopkin kontrola xo beka ölüm rast işaret kırna na ve ne xasım bila hamu kod kırne bila nehel nava dakika paşi belki vakt ne mene zingille bide ye vazifedar ji mecburin ve optikataş da bisten Roma an her pirsa gota çekiri kod bka anji her rupela gota kadan ve kod bka ama got beze hamu pirsa mesela seansa ya hijmarki ya fen matematike ve beze hamu pirsa fen matematike peşi kadenim pişraze işaretkim kodkum o çenabe belki vaktete teratanaki de pişra işaret ki zingile de o pişra او کداتای برادای چه جوما خونک نریسکه دا خواندکاری مد و دویم جاره دا بالدار بن از بین بیروا. بله ساعت خوش حقیقتا جی به هر اوایی گرک بالدار بن دما کو تید کevins azmunan dve xwa rayişt bin dve yani cana mesela hingi ku kelecan dibin mesela hatta dawiya azmunan ave vat zarok. Hakikaten ev jî piskeke mezine hin zarok xweşbîr dikin ya noktak av ve naxun ew jî stesawan bêtir zêde nake tiştekî ku nizamin nay pîşiyawan tiştekî ku nedîtin nay pîşiyawan yani îcaba tirsî nake ku xebitî bin inşallah bizna xwedê tiştekî ku nizamin nay pîşiyawan tabii ki heyecan lazım eş başarıya heyecan jî lazım stres jî lazım ama kontrol Cenabete basa avekir rastici belki ne nazmen belki çetir be ama disa az be çetrez ben nazmen zarokun gerek xwarna xwa ya ve roja azmune xwarnu ve xwarne gerek nekem ne zeda mesela ki go zeda xwarne xwe zeda tijid be uxta zeda ave ve xwe ve jaret na dujbo kelecan je çebe ihtiyaca va uçunu hatna avdestxane çebe avji preskreka jloma bila قدخه د ازمون خورنه جنه خون و زیده جبو گوتینم بلا زف آویجن اما گو زیده خود تیجی بهلن برچیجی اوج چنابه بلا هندی کی جبه تشتکنا بخون و خون بس و بریا ازمون بلا بچکی زوهرنا جه خو و بلا زوهرنا سالونا خو گوچونجی بلا ناسنامه خو بخوره ببن و جبو گو آدرس و صنف خو سالونا خو زوتر ببینن بلا
او وببرا بري عزبون دجي هرن ببين دبيج ببین سجبو سیمولاسیون گرک موجی گوتمانه و از به هوا قسمن گرم بونا جلوما بلا بریا گو کم چونا صنفه خود دیتن بلا هرنا دستور پوازن هرنا لاوا بو دستور خوب شون احتیاجا و هبیا دستخانه بلا حال بکن هوا که آوا که جمدی بلا روی خوب شون چکی ورنا سر خو خوشی کرنا سالونا خول جه خورون yani veji am bena bira belki jwara çetir be. İnşallah mamosta inşallah hemû azbûnên xwendekarên me bi başî bi xweşikî derbas be. Yani em dîsa bi bîr bixin malbat bera pir neçin li ser zarokan vaya xwe bîstro ma. Tişxwe tiştê ku heta niha kirine kirin erê ev bîstro jî gelekî mühîm e. Em dîsa bêjin bera mijarê xwe dîsa dubare bikin. Dîsa cerbandinê bikin. Her roj cerbandinek di cerbandin heta ku stêwan were dikar bikin bera bikin. Cî azbûnê bera herin bibînin beriya niha. Emek wan takdir bikin. Xebat wan takdir bikin. Ew bibînin şu zaten edne buxatte. Emek zarokê hate ditne şu sonuç anagore emek etti zaten. Hani başka tişekî nayê. Zarok o xebitî be dê bava ew takdir bike zarok ji ew bûyî güvenê her esnavê biz naxwedî anagore kêfa wan puanekî wisa gitti. İnşallah mamosta cem çend mesajan devam bikin pir wextê me nema herî dawî mamosta dixwazim basa pirtûkên we jî bikim. Lê di sê mesaj hatiye ez wana jî bixwînim. Dibe Jwanê Abuzer Aksoyê ez gelek silavê xwe ji were dişênim Abuzer Aksoy em jî gelek silavê xwe ji te re dişênin her wekî din mamosta Salih Korkmaz re ji panosa rengîn silav û rêz gotine em jî gelek silavê xwe ji were dişênin Adnan Demir mesajek ji te re şandiye mamosta mala ava em jî hemû temaşevanên xwe re silavên xwe dişênin îca mamosta pir wextê me nema ez dixwazim berê xwe bidim tiştekî başka jî kerem kin kerem kin roja sınavê roja imtihanê sadece roja zaroka te ne roja welat te ve ew rojê gerek be bêdeng be kesê ku qasî mümkün e heta sınavê dernekeve trafîkê kilîtneke devdorê cî ku sınav dibe devdorê wî deng çêne be tiştê ku balazara belat ke ewan tişta çêne bin em ji welatiyê xwe ji milletê xwe ew tiştê rica dikin de ji welatî bera welatê me re rojekî mesela ji wan zarokê tenê rin ne ji welatê me re rojekî mühîm e ew rojê herkes qasê xwe re em dixat bikin rin dibe. Bele saat xweş mamosta îja ez dixwazim berê xwe bidim mamosta Şerîf Çelebi lewra di pirtûkên xwe îro ji me re wek diyarî anîye gelek spas dikim dîsa pirtûka ewil kutsal kitaplar lafızları farklı ama ruhları aynı. Zusa nişanı bidim. Mamosta yani hakikaten jî li ser her mijarê agahiyên te hene malata ava tikarî ji me re basa ev pirtûka xwe jî bikî kutsal kitaplar. Bele ya min ez be em carekî hatine vê jiyanê doma wextê pirsnîşan mijê me daha bin gerek em wa çareser kin lê bêguman firsat û imkanê her kesî tune ne belkî lê me mamosta piçikê wextê got hebe dildarî ez xwe tiştê got ez merak dikim mijarên zanistî teolojîk qismen jî felsefîk ez dixwazim pêşî ji bo xwe tiştê got ez merak dikim ez wa çareser bikim îdî nav pirtûkê pîroz de ez jî zêde germ bûm salê berê gora qenaat min re çêbûn migov qenaat hêjan li gora fikrê min û min jî bixwest ez parve bikim yê got merakdar bin lêkolîner bin lê belê ez ticare xwe nakim pîvana rastiye her qenaateke min got min re çêbû ez nabe herkes mecbûr e yani vê rastiyê ew jî bawer ke çima rastî hemû pevre bi xwedê tenê re heye gerek em nisan em hevdû tolere bikin ji aliyê fikra re gerek ji bo em pêş veherin gerek azadiya xwe îfadekirinê fikra hebe ji loma ez bê lêkolîn tüm daîm başin her lêkolînek weke ronahiyekî dêma û gelek pirsnîşanê kainatê de ji me re çareser dikin çünkü kainatê de tiştê veşartî zaf hene yani zêde heta qiyameta kozmîk jî tiştê got em ê nizanibin qasî okyanusekî deryayekî û yê got em zanibin qasî çend tilopa ew qasî hindikin tüm daîm divê em nebêjin pêşiyê me her tişt hal kirina em hurmeta xwe ji ware ji alimê me zanyarê me berê re bigirin em ji wa îstîfade bikin
لتبارن جمرة جهنت و ام جي ام دوام بكن و رياوان دا بله ولو كي قسمن راس شاش قناة مرج çebubun müji jloma serkte o ve piroz. Pırtukata'ya duyamayın Öyle. Jazdukhaz'ın nişan bidim. Kur'an'da miras matematiksel bir inceleme. Bele, Brasti Pırtukake baldare bele. yani levrat Kur'an be ligori matematike lekolin kırmamosta. Çik yani mijar ava ya seraka oryantalist anci ateistin hana Bele. dejin be hasabe parvakırna mirase da dibet Kur'an'a piroz da şaşiti haya. Be mat yani bir hasabi da be jali matematike ve şaşiti haya. Mijim gelek minak anina u formülna matematiki ve u gelek delil nedi ekstra ve min gora kanata xwa hatta mtkariye mi ispat kiriye go ew iddia narastin. Bele. Yani mijar. Bele bele saat hoş mamosta gelek spas dikim ji bo diyariyente malata ava ji bo agahiyente jî brastî programeke gelekî hoş bu. Şerif Çelebi mamosta û rêberê perwerdeyê. Proxte me nema mamosta herî dawî em mijar bidin hevdû ane xwendekar ji dê û bav jî me temaşe dikin. Herî dawî bi kurtasî em dîsa mijar bidin hevdû. Rûpazdê Hezîranê di ber me de LGS heye, azmûna LGS heye. Zarok herî dawî tê çi bêjî ji wan re. Xudê Teala wan muvaffaq ke Amin. pêşî ji wara da bikin û taybetî jî xwendekarê gol ber destê me derbas bûne em ji wara dilê me dixwaze em da dikin. Lê bi gelemperî ez oxtê ez daxwaziyekî tênim zimanan da dikim ez bê Xudê Teala ehlê kedê muvaffaq ke. Em nabe ji bo her kesiyan hemû xwendekara. Êgo çi qasî ked dabe bersiva wê keda xwe bistêne înşallah em wê hêvî dikin. Ji loma ji bo gow ked beredayî neçe divê ne hewceyê xwe zêde panîk bikin, kelecan bikin. Yani ki çi qas ked dabe ji bo ew qasî bersivayê çi qas çandibe ew qasî pişret bênderê de kom bike ew çi adaletê cê xwe girê. Ji loma ji bo ew tiştekî bêadaletî çê nebe divê zarok zêde xwe bi kelecan nekin, zêde em mezin tiştê ne baş newê ne bîrawa telkînên negatif em nekin bêhtir pozitif bin. Moral bidneva ve onorize bikin. Yani Xudê Teala hemû muvaffaq ke bila bimên xêr û xweşiyê de. Amin amin inşallah gelek spas mamosta malata ava. Salih Korkmaz mamosta û perwerdekar. Mamosta tê herî dawî ji bere çi bêjî ji bo xwendekaran ji bo malbatê wan em bêjî. Mala mamosta ava şu rind ifade kir. Bele. Xebat başka türlü çarabêjî tunene kîp xebte ew serkeftin dikin mümkün tunene bê xebat bê emek tu kesî nebê xwe tiştekî. Emek lazım e jira îşekî zehmet te bîst rojê dawiye hebekî heta niha çi emek dane ça sebir kirine îro şûn da jî wisa emek bidin bîst rojê dawî jî bû emekê bû xebatê derbas bikin. Bila zarok emî min rahat bin tiştekî konu zaman tiştekî konu nedîtin tiştekî konu hatê pêşiya wan dernakeve lûreka ew cerbandina denemê da tiştê ku ji wan hate pirsinê benzerê wanin belkî hê ji wan sivektirin hê belkî ji wan sivektirin sabila rahat bin tiştekî ku çimkî de OSM sınavekî pisporiyê dike ve sınava pisporiyê ye her pirsekî çeheb uzman dinêrin paşna tê pêşiya zarok ema wisa fanê denemê fanê kitabê dernakeve nayê anegorê seviye wan anegorê mifredatê tiştekî rahat e ew ê serkeftin bin înşallah dayê me destekê me ji wan re ew e ji dê bavê wan re ew e ji welatê me re ew e înşallah bîzna Xwedê ew ê ji me hê başarîtir bin zarokê me talebê me xwendekarê me bîzna Xwedê ew ê hê ji me başarîtir bin em jî dû heyecan de ku em roja ew serkeftina wan başarî wan bibînin. İnşallah dêw bavan çi bêjî mamosta em wana jî bêşin dêw bav bera xwe ji bîr nekin. Sebir. Bera sabir bin. Sebir. Bera pir ser zarokan de neçin nefsa. Sebir. Rojê sebriye, rojê sebriye, dîr rojê li hev xistinê û hêrstê wan tiştê dînê rojê sebriye sadece. Gelek spas mamosta mala we jî ava ji bo agahiyên ve ون her hebin inşallah ez gelek keyf hoş bûm bi hatina we sohbetekê hoş bû ez hêvî dikim ku gelek zarok û xwendekar û dêw bav me temaşe kirine û agahiyên baş îro ji programa me standine gelek spas dikim mala we mala we belê Xezal tan Stranbêj malata ava dest xweş ez bêjim
Gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Ertem. Gelek spas dest xoş malawava. Bînerên aziz, meyroji programa xwe bi dawî kir. Sibê dîsa di heman satî de em ê li vir benda bibin, heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş. Boçta